Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru nyamukuru agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira aho abayobozi bagera kuri 5 muri leta baregeye ubugenzacyaha bananiwe gusobanura inkomoko y'imitungo yabo mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza guca muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babwire ko amakuru ahari avuga yuko abasirikare barimo ufite ipeti rya Colonel batangiye kuburanishwa bazira kwambika umugore ubusa. Byagenze bite? Nimwe mu nkuru turaza kugaruka muri aya makuru yacu mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iki gihugu kandi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndaza kubabwira ko ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bigenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Turaza guca no mu gihugu cya Uganda babwire ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yageneye amafaranga abaguye mu mpanuka ndetse kandi n'abakomerekeye mu mpanuka ikomeye cyane y'imodoka zabereye mu gihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yatangaje ko yamenye impanuka yabereye mu muhanda uva Kampala ujya Gulu igahitana abantu 63. Atangaza ko yategetse ko umuryango ufite umuntu waburiye ubuzima muri iyi mpanuka uhabwa miliyoni 5 z'amashiringi mu gihe wakomeretse we aza guhabwa miliyoni 1 y'amashiringi yo mu gihugu cya Uganda nk'uko umukuru w'igihugu cya Uganda yagiye abigarukaho. Amakuru avuga ku rwego mpuzamahanga n'inama yagombaga kuzahuza Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya. Ni inama yagombaga kubera muri Hongria Budapest. Iyi nama ikaba yaje gusubikwa igitaraganya. Niyo mpamvu yatumye inama itazaba byose turaza kubigarukaho nk'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakomeje kugenda abigarukaho. Munyemerero mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda n'amakuru nyamukuru. Umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yatangaje ko mwaka wa 2024-2025 abayobozi 8 barimo 5 bamenyekanishije imitungo ariko ntibasobanura inkomoko y'imitungo bafite bashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha ngo bakurikiranwe n'amategeko. Byagarutsweho kuri wa 21 Ukwakira 2025 ubwo umuvunyi mukuru yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi raporo y'ibikorwa bya 2024-2025 nibiteganyijwe muri 2025-2026. Iyi raporo igaragaza ko abayobozi bamenyekanishije umutungo ku rugero rwa 99.55%. Imibare y'urwego rw'umuvunyi igaragaza ko abantu bagombaga kumenyekanisha umutungo ari 19,707 ariko 19,697 nibo babyubahirije. Abantu 10 bangana 0.05 nibo batamenyekanishije bahabwa ibihano biteganywa n'itegeko nimero 54 agakoni 2021 yo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 8/2021 rigenga imenyekanisha mutungo. Igaragaza ko urwego rw'umuvunyi rwakiriye imenyekanisha mutungo ry'imitwe ya politike 11 yemewe mu Rwanda. Hakorwa igenzura ryayo ndetse n'iy'abayobozi n'abakozi bagera ku 6338 batoranyijwe mu bamenyekanishije imitungo yabo hagamijwe gukumira ibyaha bya ruswa. Umuvunyi mukuru Nirere Madeleine yavuze ko mu bamenyekanishije imitungo harimo abantu 8 basanze harimo ibidasobanutse, 5 muri bo bashyikirizwa ubugenzacyaha mu gihe 3 bagikusanya amakuru yerekeranye nabo. Ati baba bamenyekanishije ariko mu igenzura ugasanga hari umutungo batagaragaje. Hari igihe usanga batagaragaje umutungo kandi hari uwabo ubanditseho cyangwa se bakagaragaza umutungo muke ugereranyije niyo bafite mu gaciro. Aha rero niho ugera ugasanga harimo abadashobora gusobanura inkomoko y'umutungo. Hari n'ababibonye mu buryo bw'uburiganya, harimo n'abagomba gukurikiranwa. Itegeko riteganya ko abamenyekanisha imitungo ari abayobozi b'ikirenga, ni ukuvuga Perezida wa Repubulika, Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite, Perezida w'urukiko rw'ikirenga na Minisitiri w'intebe. Harimo kandi abayobozi bakuru, ni ukuvuga abayobozi n'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta, abagize inteko ishinga amategeko, abacamanza mu rukiko rw'ikirenga, abayobozi bashyirwaho n'iteka rya Perezida, abakozi bakuru n'abakozi bashyirwaho n'iteka rya Minisitiri w'intebe. Abandi bagomba kumenyekanisha imitungo yabo buri mwaka ni abofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda, muri polisi y'u Rwanda cyangwa se mu rwego rufite imfungwa n'abagororwa RCS mu nshingano, abayobozi, abacamanza n'abandi bakozi bo mu nkiko, abashinjacyaha n'abafasha mu bushinjacyaha, abagenzacyaha, imitwe ya politike, abakozi bafite aho bahurira n'imari n'umutungo bya leta mu mirimo yabo, abakozi b'urwego rw'umuvunyi, abanoteri ba leta, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, ab'utugari. Itegeko riteganya ko iteka rya Minisitiri rishobora kugena abandi bakora imenyekanishamutungo.
ni ukuvuga ko rero abagera kuri 5 bagejejwe mu bugenzacyaha kugira ngo batangire gukurikiranwa nk'uko umuvunyi mukuru Nirera Maderano yakomeje kubitangaza. Tuve mu Rwanda duce mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mabwire ko muri iki gihugu hari ubwoba bwinshi cyane bw'abasirikare benshi ngo bakoranye na General Christian Tsiwewe Songesa na General Frank Ntumba na Brigadier General Benjamin Katende Batubadira bashobora guhungabanya umutekano wa Perezida Felix Tshisekedi. General Christian Tsiwewe wari umujyanama wa Tshisekedi mu bikorwa byihariye bya gisirikare, General Frank Ntumba wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu, na Katende wari umuyobozi wungirije w'ingabo zirinda abayobozi bakuru ushinzwe ibikorwa n'ubutasi, bafunzwe mu kwezi kwa 7 uyu mwaka wa 2025. Aba basirikare bakekwaho umugambi wo kugira nabi Perezida Felix Tshisekedi binyuze muri coup d'etat cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi. Kuva bafungwa ntibaratangira kuburanishwa. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyatangiye kugira impungenge ko abasirikare benshi bo mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru Garde Républicaine bakoranye na General Christian Tsiwewe Ntumba na Katende nabo bashobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu bagakora nk'ibyo abo bari gukora. Kibimurira rero ku cyicaro gikuru cyayo. Byitezwe ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo buzohereza aba basirikare gukorera ahandi hantu hatari mu murwa mukuru w'igihugu Kinshasa mu rwego rwo gukumira ikibi baba batekereza gukora. Kugeza mu kwezi kwa 7 abofisiye bakuru mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo barenga 70 barimo hafi 30 bo mu cyiciro cya General bari bafunzwe bakekwaho gushaka kugira nabi Perezida Felix Tshisekedi. Nta numwe muri bo wigeze agezwa mu rukiko. Tukiri kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka mbabwire ku rukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri 20 Ukwakira 2025 rwatangiye kuburanisha abasirikare 8 bambitse ubusa umugore uri mu bajura bateye ishami rya Royal Bank mu murwa mukuru Kinshasa. Tariki ya 16 Ukwakira nibwo abajura binjiye mu ishami ry'iyi banki, bafashe bugwate abakozi n'abakiriya barimo abasirikare n'abapolisi, batabara bitwaje ibikoresho bihambaye birimo intwaro n'ibifaru. Ubwo abasirikare n'abapolisi kandi bakuraga abajura muri banki, bagaragaye bakurura umwe muri bo w'umugore bamwambura ubusa, bamuhirika mu modoka, bamunyukanyuka mbere yo kumujyana muri kasho. Abasirikare kandi baburanishijwe barimo umugabo umuyobozi wa batayo Colonel Mumesa Kimpwen Desire wayoboye igikorwa cyo gufata abajura bari bateye banki. Babiri bari bafite ipeti rya capitaine na sous-lieutenant, umwe n'abandi bafite amapeti mato. Umusirikare umushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bushinja Colonel Mumesa na bagenzi be icyaha cyo gufata abantu mu buryo butarimo ubumuntu no kubatesha agaciro, byose bifitanye isano kwambika ubusa uyu mugore witwa Honorine Porsche ufite ubwenegihugu cy'Ubudage. Mu rubanza rwawe tariki 21 Ukwakira 2025, Colonel Mumesa yemeye ko yatanze ibwiriza ryo gufatira uyu mugore ku ishami rya Royal Bank Kinshasa kandi ko yamuhatiye ibibazo mu biro bye. Adija Kamenga Jacques ashinjwa gufata amashusho ya Honorine Porsche ubwo abasirikare bagenzi be bamwambikaga ubusa ndetse no kuyakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, ariko akaba yarabihakanye. Biteganyijwe ko urubanza rukomeza kuri 22 Ukwakira humvwa by'umwihariko abiregura ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuve kandi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukiriyo, reka mbabwire ko ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice rigenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri wa 21 Ukwakira 2025 ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye igitero cya drone za CH4 ku birindiro bya AFC 23 muri Karembe ndetse na Karonge muri teritwari ya Masisi no muri Uhula na Mpeti muri teritwari ya Barikare. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko mu ijoro ryo kuwa 21 rishyira ku 22 Ukwakira ibi bitero byagabwe no mu duce dutuwe cyane turimo Nyarushyamba muri Masisi, Kashebere muri Warikare n'utundi duhana imbibi. Lawrence Kanyuka yasobanuye ko ibi bitero bidasubiza inyuma gahunda y'amahoro ya Doha muri Katari, bikanagaragariza isi yose ko leta ya RDC ishyize imbere intambara kandi ko igomba kwirengera ingaruka z'imyitwarire. Ati AFC 23 irahamagarira abayobozi bo mu karere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuba abatangabuhamya mu gihe iki kibazo gikomeje. Ibona amategeko ayemerera kwirwanaho no gusenyera ikibi aho gituruka kugira ngo irinde abaturage b'abasivili.
Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na AFC M23 mu gihe abahagarariye ubutegetsi bw'iki gihugu n'iri huriro bakomeje ibiganiro bibera i Doha muri Qatar. Tariki ya 15 Ukwakira abahagarariye leta ya RDC na AFC M23 bumvikanye mu gushyiraho urwego ruhuriweho ruzajya rugenzura ibahirizwa ry'agahenge runakore iperereza ku ruhande rushinjwa kukarengaho. Byateganyijwe ko inama ya mbere y'urwego izaba mu gihe kitarenze iminsi 10 kugira ngo hategurwe imirimo yarwo. AFC M23 igaragaza ko nubwo leta ya RDC yizeza umuhuza ko ishaka amahoro, ibyo ikora bigaragaza ibihabanye n'ibyo bica amarenga ko intambara izakomeza kandi ko ishobora no gukomera kurushaho mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Duce mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko yamenye impanuka yabereye mu muhanda uva i Kampala ujya Gulu igahitana abantu bagera kuri 63. Atangaza ko yategetse ko umuryango ufite umuntu waburiye ubuzima muri impanuka uhabwa miliyoni 5 z'amashiringi mu gihe uwakomeretse we aza guhabwa miliyoni 1 y'amashiringi ya Uganda. Impanuka yabaye mu ijoro ryo kuri 22 Ukwakira 2025 mu muhanda wa Kampala ugana mu gice cya Gulu cyo mu majyaruguru ya Uganda. Bisi ebyiri zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ikamyo n'indi modoka ya Toyota Land Cruiser zagonganiye mu gace ka Kitaleba mu karere ka Kiryandongo nk'uko polisi yo mu gace ka Kiryandongo yabitangaje. Iti bigaragara ko bisi ya Isuzu ifite plaque ya UBF 661X y'ikigo cya Nile Star Company yavaga i Kampala ijya Arua. Ubwo yageraga i Kitaleba, umushoferi yagerageje kunyura ku ikamyo yari ifite plaque ya UBK 647C. Ku rundi ruhande indi bisi ya Isuzu yari ifite plaque ya UAM 045V y'ikigo cya Planet Company yavaga mu karere ka Adjumani yerekeza i Kampala mu gihugu cya Uganda, nayo yagerageje kunyura ku modoka ya Toyota Land Cruiser ifite plaque ya CGO 253A ariko birayinanira nyuma yo kubona bisi ya Nile Star yayisatiriye. Nk'uko polisi bivuga rero, umushoferi w'imodoka itwara abagenzi ya sosiyete Planet Company yagonganye n'indi ya Nile Star ubwo yageragezaga kunyura ku muhanda atari uwayo. Wari utwaye Toyota Land Cruiser n'uwari utwaye ikamyo babuze ubushobozi bwo kugenzura ibinyabiziga byabo, bituma imodoka zigwa mu kibaya ari nako zikomeretsa ndetse zikica abantu. Polisi yahise itabara abakomeretse n'abitabye Imana bajyanwa mu bitaro bya Yandongo. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko yashenguwe n'impanuka yahitanye abantu benshi ndetse yihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Ati, nihanganishije imiryango y'ababuze ababo ndetse nifuriza abakomeretse gukira vuba. Nasabye ushinzwe imari n'ubutegetsi mu biro bya Perezida State House Control guha umuryango wabuze umuntu miliyoni 5 z'amashiringi ndetse na miliyoni 1 y'amashiringi ya Uganda ku bakomeretse. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye abakoresha imihanda kwigengesera kugira ngo impanuka nk'izi ntizongere kuba ukundi. Arakomeza agira ati, abitabye Imana baruhukire mu mahoro, rest in peace. Muri Uganda impanuka ziri mu bikomeje guhitana abantu. Muri 2024 habaruwe impanuka zo mu muhanda 25,107 bingana n'inyongera ya 6.4% ugereranyije n'umwaka wa 2023. Abakomerekeye cyangwa abapfiriye muri izo mpanuka bageze ku 25,808 bavuye ku 24,728 muri 2023. Ibingana n'inyongera ya 4.4%. Raporo igaragaza ko impanuka nyinshi cyane zabaye ku manywa mu gihe umwanya wagaragayemo impanuka myinshi cyane ari hagati ya saa 12 z'umugoroba na saa 1:59 z'ijoro. Bivuze ko impanuka nyinshi cyane ziba ubwo abakozi baba bava ku murimo. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Uganda, reka mabwire ko ahateganyijwe amatora umwaka wa 2026 n'ukuvuga umwaka utaha. Komisiyo y'amatora yo mu gihugu cya Uganda yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko azaba ku wa 15 Mutarama 2026. Ni icyemezo cyatangajwe ku 21 Ukwakira 2025 nyuma yaho byari bisanzwe bizwi ko aya matora azaba muri Mutarama 2026 ariko hataratangazwa itariki. Kugeza ubu Perezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye kugirwa icyizere n'ishyaka rya National Resistance Movement NRM rimutangaho umukandida ndetse yatangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Nk'uko byagenze amatora ya 2021 byitezwe ko Robert Kyagulanyi Ssentamu ariwe uzongera guhatana Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Usibye abo bombi, abandi bakandida 6 bahagarariye amashyaka mato nabo bazahatana muri ayo matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda.
abaturage kandi bazanatora n'abadepite bashya bagize inteko ishinga amategeko muri iki gihugu cya Uganda. Reka duce no mu gihugu cya Tanzania turebe amakuru akomeza kugenda ahavugwa. Mbere gato yuko tujya mu gihugu cya Tanzania ariko reka mbabwire ko mu gihugu cy'Ubufaransa amakuru aravuga ko umushinjacyaha w'Umufaransa witwa Laurent Gbagbo yatangaje ko ibintu biheruka kwibwa mu nzu ndangamurage ya Louvre iherereye i Paris bifite agaciro karenga miliyoni 88 hafi miliyari 102 z'amafaranga y'u Rwanda. Hibwe imitako yambarwaga n'abamikazi bo mu gihe cya ba Napoleon, irimo ikamba rya zahabu ryambarwaga na Eugénie de Montijo umugore wa Napoleon wa gatatu, urunigi rwa diama n'amabuye y'agaciro Napoleon ya mbere yageneye umugore we ndetse n'imitako y'umwamikazi Marie Amélie. Ubujura bwabaye mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 19 Ukwakira 2025 mu buryo butangaje kandi bwihuse cyane. Perezida Emmanuel Macron yamaganye ubujura bwita igitero ku murage w'Ubufaransa. Inzego z'umutekano zikeka ko bwakozwe n'itsinda ry'abajura b'inzobere kuko uburyo bwakoreshejwe bwari buteguye neza kandi bwihuse. Abahanga mu kugarura ibihangano byibwe bavuga ko igihe kirimo kubacika kuko imitako ishobora kuba yaramaze gucibwamo ibice cyangwa se kugurishwa hanze y'igihugu ku giciro gito cyane. Nyuma y'ubujura, raporo yagaragaje ko ibyumba byinshi cyane by'inzu ndangamurage bitagira kamera z'umutekano ndetse n'uburyo bw'ikoranabuhanga bw'ubutabaza butigeze bukora. Umushinjacyaha Gbagbo yasabye abajura kutangiza imitako, yibutsa ko ifite agaciro gakomeye cyane ku mateka y'Ubufaransa. Nubwo ingamba z'umutekano zakajijwe mu gihugu hose, abakekwaho ubujura baracyashakishwa ariko hashize iminsi irenga 2 hatarafatwa n'umwe muri bo muri iki gihugu cy'Ubufaransa by'umwihariko mu murwa mukuru wa Paris. Duce mu gihugu cya Ukraine, mbabwire ko Ukraine ivuga ko yagabye igitero kinini cyane cya misile n'igitero cy'indege ku ruganda rukora ibiturika explosive mu karere ka Bryansk mu Russia, ivuga ko ari ingenzi cyane mu nganda z'intambara za MONUSCO. Hanyuma ikaba rero igisirikare cya Kiev muri Ukraine cyavuze ko misile za Storm Shadow zanyuze ku bwirinzi bw'ikirere by'Urusiya, nubwo ibyagezweho muri iki gitero bikiri gusuzumwa kugeza magingo angahe. Hagati aho nk'uko bitangazwa na Deutsche Welle radio y'Abadage, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ategerejwe muri Sweden aho agomba kuganira ku masezerano ku bikoresho bya gisirikare. Mu Bufaransa bufatanyije n'Ubwongereza ni misile zirasirwa mu kirere zo mu bwoko bwa cruise missile ziraswa mu ntera ndende zakozwe na Matra ndetse na British Aerospace kuva mu mwaka w'1994. Tuvuye mu gihugu cya Ukraine, reka tubabwire ko n'ubundi hari inama ikomeye cyane yagombaga guhuza Perezida Vladimir Putin ndetse na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump rero akaba avuga ko atashakaga inama y'ubusa nyuma y'uko inama yagombaga kumuhuza na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo baganire ku ntambara yo muri Ukraine isubitswe. Kuwa kabiri tariki 20 Ukwakira 2025, Bwana Trump yavuze ko icyemezo cyo gusubika gahunda yo guhura na Putin cyafashwe kuko adashaka inama yo gupfa ubusa. Mu magambo yagize ati, ntabwo nshaka inama yo gupfa ubusa, ntabwo nshaka gutakaza igihe, tuzaba tureba ibizaba. Mu masaha ya kare y'uwo munsi, White House yari yatangaje ko nta gahunda ihari y'inama hagati ya Trump na Putin, nubwo ku itariki ya 14 Ukwakira 2025 Bwana Trump yari yabwiye abanyamakuru ko bombi bari guhurira i Budapest mu byumweru bigera kuri 2 mu gihugu cya Hongria. Umwe mu badiplomate baganiriye na Reuters mu nama makuru by'Abongereza yavuze ko guhagarika iyi nama bishobora kuba byaraturutse ku kuba Uburusiya bwarashyizeho amananiza menshi cyane kugeza abanyamerika babonye ko nta musaruro Trump ashaka uzava i Budapest muri Hongria. Trump na Putin barukaga guhura mu nama i Alaska mu nama itaratanze umusaruro, ibintu byatumye White House ishaka kwirinda kongera gusubiramo amakosa nk'ayo yakozwe mu minsi yatambutse. Tugarutse gato ku mugabane wa Afrika, mbabwire ko amakuru aturuka muri Cote d'Ivoire aravuga ko Perezida Alassane Dramane Ouattara akaba n'umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi ari mu jinya mwinshi cyane kubera bamwe mu baminisitiri be, nk'uko byatangajwe n'umwe mu bantu begere Perezida wavuganye n'ikinyamakuru Nouvelles Afrique, ariko agasaba kudatangazwa amazina ku mpamvu z'umutekano. Perezida Ouattara Alassane Dramane abajwe cyane nuko bamwe mu bagize guverinoma bamuyobya ku makuru y'ukuri kubirebana n'imiterere ya politike yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire.
Biravuga ko perezida abashinja kumushishikariza kwiyamamaza manda ya kane mu gihe abaturage benshi bamaze kugaragaza kurambirwa no kutanyurwa n'ubuyobozi buriho. Amakuru avuga ko perezida ashingira ku bimenyetso byigaragaza imyigaragambyo yongera mu bice bitandukanye by'igihugu yamagana kandidatire ye, ubwitabire buke mu bikorwa by'iri shyaka ndetse n'abaturage benshi banze gufata amakarita y'itora kuri we. Bigaragaza ko hari icyuho gikomeye cyane cy'icyizere hagati ya leta n'abaturage. Perezida Alassane Dramane Ouattara kandi ashinja bamwe mu baminisitiri kuba batazi iby'ukuri ku mibereho y'abaturage, nubwo amafaranga menshi cyane yakoreshejwe kugira ngo ishyaka ryongere kwegera abaturage. Abaturage baracyagaragaza kutishimira ubuyobozi bwo no kwanga politike y'iri shyaka. Perezida kandi abajwe n'uko ba minisitiri batashoboye gukumira imyigaragambyo cyangwa kunga abaturage b'ishyaka rye. Iyi myitwarire yose yatumye perezida Alassane Dramane Ouattara ahindura gahunda ye yo kwiyamamaza. Amakuru avuga ko uruzinduko rwari ruteganyijwe kubera Imane rwasubitswe kandi izindi gahunda zo kuzishobora guhindurwa kugira ngo rero hirindwe ibindi bibazo nk'uko amakuru abivuga. Mu ishyaka riri ku butegetsi rya Alassane Dramane Ouattara ubwoba buriyongera umunsi ku wundi, kuko bamwe mu bayobozi bavuga ko ishyaka ryatangiye kurambirana kandi ko ritagifite ubumwe nk'uko byahoze. Habura igihe gito ngo habe amatora ya perezida tariki ya 25 Ukwakira 2025. Politike muri Cote d'Ivoire irasa n'iyagiye mu bihe byo kutamenya uko ibintu bizagenda kugeza magingo yangaya. Ni mu gihugu rero cya Cote d'Ivoire, akaba rero ariyo makuru yakomezaga kugenda avugwa. Reka rero amakuru tuyasoreza ahangaha, nsoze mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Gusa mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta itewe ubwoba n'abasirikare bakoranye na General Christian Tsiwewe na Frank Tumba. Aho igisirikare FARDC kivuga ko gifite ubwoba abasirikare benshi cyane bakoranye na General Christian Tsiwewe Songesha, General Frank Tumba na Brigadier General Benjamin Katende bashobora guhungabanya umutekano wa Perezida Felix Tshisekedi. Ni amakuru nyamukuru. Reka mbifurize kugira umugoroba mwiza n'ibihe byiza muri rusange, murushaho gukomeza kunogerwa na gahunda z'amakuru n'ibiganiro bitandukanye.